Ka Jaintia Student Union haka kerwo kala ai da ka jingkublai bat ka jingsngongu ka bakrau ya ka sorkar jela bakalala banwanra ya ka MPSC Examination Center hajwai. Nakliang ka Jaintia Student Union ka ong baka negaday ka way nakimat baka sing ka angnot banyo knang bakanlong ka jingmantoy ki babon hapo karilom Jaintia. Haganiga por yang ganiga sngi karbon dap iding jing snyau komen wo tip wa ka Jaintia Hills yang ibro kwi de yo gi ka MPSC Examination Center khublai kerpang yo Deputy Chief Minister yang Shri Snyau Bahalang Dhar bat kamju le ye ka sorkar MD itu hapok ke jinggelam usar Shri Konrad K Sangma nei benta udah penyok bahagi ye ka Jaintia Hills yang ya ka MPSC Center kini man go gejing angnut yang gikon giri Jaintia naduk gipor go wadalai sedin wada jukondu jing bahagi kamtam ya gejing lai luti lu appear ya exam ceduk sisilong damat ki naduk ka traffic jam damat ki le hadu ka jinglut jing sep ko wakta kamtam ya ki student ki wan ka longyung kiwa duna ga yo ga kot te khublai ya sorkar wada penyok kerpang gi kini ga MPSC Center Examination hejo ipor pengkemo ya ga sorkar ya gini center go per kam ka CUET NEET Center nabenta kecing MK myong ga Jaintia Hills yang iwro gwi te lada pai lada lai gipor gwal da lai chedin bonsin yo ito ke Jaintia Hills dang lai ke chkmat daman gale gwi na ki district ko wa ku hiliang ko pure puthi tenite daw panman go i ke Jaintia Student Union uyai pengkemo ya ke sarkar kamtam ye ki documents ki wada tho ke sarkar wow penyo ya kini ki jing MK myong ka Jaintia Hills yang iwro gwi but kado le kwa khublai ya ki student ki wa wan chakmat haga SSLC examination kamayu le ke district yang man go gwi nagi district ko wa yo ka percentage ko chakmat te kitbok kirbiang ki wow dang kre chitom chocho gi yuan rak burom gi ya ke distrik ya ke tanyong iwro kuwi